wo to atese wo yeman Ghana mu na ene asem a beto mepono ano no ene se abrante bia wedi aduanan ewochi eye 48 years ali din edi sellers a tese watwa nananum ewonsiedo na asem no inkyere mu no abrante no ekwafuom tese obi sheda ebon pass ekwafuom na ne kokotwitwa enua efa mame na asem no esi wo Sakaman Basa ewo Krofom district ewo Ashanti region eho na Abrahusemi esi ye na wokoye se wo twenue ya no sa abre no so na tese electric ebi ewo ewiem sa na wo twedua na tese dua no ebu ye koto electric so na brante ya na giso ni sikara ekura na wodi twedua wodi echa abasa ho na ayede ebu ato electric so na fofie antwata tese brante electric shock ni sikara ko boss na nie watwala nanum ewon so do amunamu ha adofo asem nyinyi nye jimre na minimi nuaba na nama owusuwa eba be pensem minimi nuaba na nama owusuwa menino eba be pensem adofo kami wen na yema no akwaba odo memo akwaba meje so minia bibia boko na me adom mi hoye owo adoso ye man Ghana o enya se okay adoso pa na asemia asi abrante wonya electric shock amunamu ha ide na wo ekafa ho if ashuma mame ena wase wakonya yi na biem so mi nchia tumaje ahwefo eni ha omunyi na je wo so me ba asem no so no ewo adoso ene wo no aye ntem so hyew so eno nkyere se maybe boni bi wo because ye ni enim se emra ewo mu ni die sa na ebe ko no but ebi wo ha kwan na wo fa so wu no ekyere pa akwa bi se ekwayetse ensem da ho kwayetse futuo a obetimi hwe no na bo ne bre ye ade a oman mu ya kasa se enkofo a indulge mu into so many criminal acts emwa ma oman yi enya mpunto ene nkoso ade ya oman ya obi a oman makoma so ade nse enkebeti se abrofo ekrom na tese ahoto wo ha bibia wo pe bia ban bia institutions epoama bomu han kakra nanso akade ne de be san no we yenya ninti sa suban kakra aka nke betutwe emu afin na enu no ebetimi abo ama sa akade no anase sa stability for o mind ebetimi aba no enu nso ye pe fa hundie no ye pe nkoso ye pe mputo ye aso dinemu bi ss anyama no nenu no diem ena nchese nyame mpo ne mpo no nature enye yen because ye o my God mu yakasetia ye deforestation ye kasa ahefo nka ye mebu ka enye emwa ye aso ye wan na ye ahefo no mo ka na bia so ma kwan emebi twetwa sesika bebe aboske ya obi aso ohie ni nto obi enye sika enti ebe ma kwan na se wetwa na sika babat onyi ekire nsusu so ede ye twei yensuo adadeja ewia bo nso so a yenim se enye hwekrampo no science kakra yesu a kire se ye fe bi evaporation ewia bo nso na ekyekeko enti ekyekeko a enua na wo ha betimi abrenase ensuo no betimi awo ho ache na se ye nananu kraba o ma beto se still ye wasase a edo ye betimi eduan no ba ye wo so ye wonsase a ensuo wo so ni ye ni dry land but ni ye mu no twa ni ye twa ye ni mos ni ye twa obi a peskanti we otwa ni ye twa ni nti wo kotwa so okotwa no anfa obi eni nechi dabi wan se eyade anka mrab ema no kwan a enka anye krampo no ne no nkwan no okotwa go onyuma fo bi anka omedi ne chema so champo no ehu ni ye krapo beka se bebi ato e de wo de se kanika bi ma ebeka wo enti twe fi wo se oye bonefo na bone kwan so na wo fa etwa enti no nkwa na ko enti wo cha no ni na eye mienu pe etwa ne timu no bebi o de na twa no nkwa na wo hwe no wo dwe ho yo me ba mi cha wono so ono no dia kwa se ejuma odie na obi na abone paa as a contractor waje se ko na kocha se mami no wadi ano na waji ni sikanti mi hunu ne kwa be bi so se no na se ebia ofa onam so de edidie na no mu no ka ne sen ene se ka ne sen ne se kronfo so kron no obo no fa so de die okay obi okunipa
ye contractor no so eno no fa so didi ntie no ma na ye fa ne sa bone aye bone emra ma ho kwan emra ma ho kwan enu nti wonti mi nka se enu na wo didi enu na nam so ma wo sakwa no nti no ye ma wo kwan na ye bibia keke ene se nko obi etum tu glam say because enu no so benya no sika de didi obi etimi sore akofo obi ade enu so no betumi aton de didi emra ene ma society ye sem etimi tina awasundwe mu nti si aka se we nye emwa no watwe wafi wonti mi ka se wunya bibi foforo nye wunya duane nti no bone na wo bedi ede didi All contract ni onim se bebi okochedua no enye authorize so akochedua wo abra onim se electric wires wo ho onim pa se ye nchichedua saa keke ubetedua na no ni mpenifo akasa forestry commission fo akasa na biem so na biem waje grata ma ya kire bebi potin a obetimi akotwa no kura mpo nye wo nkwa no bakogina wo twa ubenya inspectors wo medina wo akire so otwa we benye we na nti se wo nkwa wakwa na wo abro adwempo e wo tima a wo de ko na akoye wo santi no susu anso eno fa se boni bebre no se boni akwan na mowuo so enti meda se pa enti boni no okodi no ewu afa na wakodom esi aso wewu enti wewu nti sasa enti na ne sa no mususu se yenye nipa na o ma no ekodi se adwuma ya wafa salas afa so ewe ye kochi nipa na ana ona ne boni ne se oya meto no crime scene mo awudi boni na electrical shock no wewu ono de se ka se yepe ne kire kwan salas no my information onu wewu se ka wanka nkanya dia nka salas no so be kwa meti wa feel but salas no be kire se asumesi ana obenten na mam sika se mikotwan wewu enti wan ye ko bisa no ene sama inyo ya press my cramp and camera untimi nje sama information e me ya atasfo adwuma enti no na say I foolish case enti onu no ye dis contract man nka se ko hu nyansa se e bone ene ye contract me se menya no wen hu se e bone no no ankasa ni greediness ne person minkum nyanti odi ko gina ho ye segment wewu a ene onu nyamenko okay na edie na wo sha ye betimi aye edi asosa enyeme efa enwetwicha nkofo etwicha ya bonwu deru abo omobubu nia de gu ona so no wo sha edie na aban de tutukwa ma ebeboa amasa enwetwicha etu echa if you mean Joano, nyama ebe de ya bebre akika bebre ya campaigns ahodo na nsen kra no campaign bi ba ya santimemu school nkwala anya mu dwadua nnua ebe ni na timi abo ma santima sai green won the first santima de ka garden city ahead ho no ma ele etiche nya na se aban eka wo hwehwe mra wo ye o putu among for security measures de to dua na se o ye bi na afim dia na nipa bone for se ono de kwan bia ba so be ya die mbem na ban betima ya fa ono no betima chibio but on timi nchi nipa nya enti wo ye no so wa join mu kumfo na ukoso edi a e dey say 99 days for the thief 1 day for the master uko ye de ye be chiw se ne ya chi Silas ye nyankopon na achi no owu achi no so owu achi no nje be bi o di bono no ha no wudae nti owu achi no nti sa e de ya wakachia ebeba wo chire na e de efutuo soso e na wo di ma wo na wo twetwe anwie e de efutuo e na wo e di ma wo mo kan hu ni se wo mo nene wo mo didi hu ochi ne bi wo mo ma beba wo mama ebeba wo mama beba now sa eye esa wo twato no de na wo jade am echiri ma wo twade wo ho unwie bi we chire nti wo twa na eko no wo maba asase be no metena so ahoto be no menya e wo chiri nti eno na efuto be jo odwen ho a ona ngase benya efuto efu yo adofo mo nyina muti efutuo pa ye nuaba na ama owusu a odi egu akwan mu sa mu faso a na mo di tu ho na mo eyade a ebeboa ye na ne sa no nti agimben trend na wowo edi efa ene ensemu hu mo zuzu se eyese ye bekoso a echa enua anaso se aban hunu se nema bi se ekoso a omo police for enyede enchi sani pa no na ne sa no nti no beso se koye YouTube channel na ko subscribe efa ko too much GH comment section also chewa jin efa ene ensemi hu wo fi also follow you on Facebook, Instagram and na Twitter na mi amedi ene ensemi bre mo no mi din e di afia enstroma ene se ne ye be say ehia makrabo